Angka doang aja lalu di tapalai pak. Ibu pasangi angka doang aja lalu di tapalai. Iya ku ye dolengi namu di tapala mana ngi. Tapi ye dongi isikri aja lalu di tapalai. Iya ku ibaca iya ku eli namati ki yolo na magharibi ijami isuruga. Iya ku ibaca ku pura magharibi mati ki yolo na subuh ijami tok isuruga. Makanya ini doa zikrin dahsyat sekali Bapak Ibu. Makanya upasnya aja lalu ditapal aja dong ya. Kiganero Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.